Kurumjari Image Paodam Miang Tabiraba Kwai Punamakpu Hanbata Taram Oksari Ngasigi Marueba Pau Police Commemoration Day Marathon Ngasi Pangtokre Enrollment for Youth Congress Online Ngasidagi launch Tokre Loinana Absa Mantak Kamadi YDO Sora Draw Oikre YPO Sorana Sau Kakchingbu Panjal Anisunoda Maitiwa Pikre Hauzik Gasigi Mapungweba Pau Muglobirasi Lamjel Chamapan Marfu Mangana Saru Yaraduna kilometer Taramathoi Sangba Lamjel Chengadava the Police Commemoration Day Marathon Pangtokre Infal East Amadi West District National Pangtok Kibalam Sang Lamjel Adu Manipur Police Department ki Tawak Thorum Kaya the Thawai Hakchang Yauna Tawak Toromba Police Personnel Sing Adu Mapamda Ikai Kumnabu Utpaoina Pangtok Kibani Ngasigi Lamsang Lamjel Aduda Nupa Lamjeloi Chat Trade Kuntrani Toy Sung Nupi Lamjeloi Chaniya Kai Humdoi Punna Chamapan Marifumanga Saruyaki Lamsang Lamjeladu Kumalampak Sports Complex Indoor Stadium among the Gilam Targa Mintong Hatta New Chekon Palace Gate Tumbutong Kaisam Tong Kaisam Pat Wahim Lekai Timofam Singlala Tuna Kumalampaki Man Stadium the Pantumpam Oike Nasigi Lamjel Aduda Nupag Oina Hanumana Kundam Romajit Anisu Mana Yumnam Amarjit Amadi Ohums Mana Sapam Romes Nafanki Nopi Yoina Hanumana Chaubi Anisubamana T Lucia Chanu Amadi Ahum Subamana than S Premilana Tatun Manasing Siloki Nupa Masung Nupi Lamjelo Yahan Tab the Lupalising Kun Manga Anisubatab the Lupalising Kun Amadi Ahum Subatab the Lupalising Taramanga Kosan the Pun Tawatki Nupa Amadi Nupi Lamjelo singing Marisu Mana the guitar and Pansu Manata Kiva sing the Lupa Lissing Ani Pidana Pung Tawatki Lamsang Lamjel Adu the Senapati District SP Pradeep Bishnupur District SP Hobson Sapam Amadi Vigilance SP Balaram Hisnam the Special Prize Oina Achamakudol Port Pidun Ikai Kumnabas Utki Ngasigi Lamsang Lamjel Adu the Manipur Police ki DGP LM Kaukte Yauna Police Department ki Makoktom Official Singsu Saruyaki all over the country, supreme sacrifice made by policemen all over the country. Masi remember Tonaba, honor Tonaba, Adugi occasion, important occasion amane. Aduna police ka public relationship hagat na naba matsak amasu ni haina thazaraga perform tobune. Adui mathakta ikoigi mi channi ga 21 so far ikoigi martyrs state ki waina supreme sacrifice to biriba ikogi brave martyrs singi soul adugi honor to na ba waina koina si ngasigi marathon se pangthokpani Partha Sarthi Das na iba Sri Sri Madan Mohan Jiu Hanaming Thonba Dharmagi Line amangasi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal gi Priyo Gopal Sana Auditorium the Pangthokiba Thorum Amada CAF NPD Revenue Minister Karam Syam Atoi Mitu Wedon Pongkre Laria Si Maru ena Manipur gi Best Nava Lining Chatpa Mui Sing the Yumpam Oibani Laria Sida Chapter Tarahumdoi Lady Ngasi Thoromadu Bagachandra Research Center University of Bhagavat Culture Iskon Imphal Sinbani Thorum gi Warol Piraduna Minister na Hai Kibada Ngasigi Samazasida Tagwangna Mai Masil Tamlaba Matik Charba Miam Lerabasu crime Yamna Toliba Si Dharma Watbanani Maramaduna School gi curriculum da Dharma Masung Masigi Niti Nium Singh Tambata Yohan Bagi Yamna Mak Darkar Lady Haiki Tormaduda Professor H. Tombi Singha Vice Chancellor University Bhagavata Culture Professor N. Tombi Singha ex Vice Chairman Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Amasung L. Upendra Sarma Director Jain Manipur Dance Academy na Thoidokpa Mitung Akhanu Mitung Amadi Thormapu Oiki
कुमजा लिसिंग नि तारा मापन पांगथोक कदोरिबा लोक सभा इलेक्शन असि माई हन्नबा कांग्रेस की यूथ सिंह मापांगल हेन कलन हेन चंगी हेन थांगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हानगी एमएलए टी मंगी बाबुन फोंखरे बीटी रोड लेबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकिबा एनरोलमेंट फॉर यूथ कांग्रेस ऑनलाइन लॉन्च तौबई थरमदा वांगालदुना टी मंगी बाबुन हाई ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट की मतुंग इन्ना हाना फम पारे ममियोय सिंगी मतम लोइसिलपग लोइना नौना थौ पुनब खनबगी मतम योक्सिलपग लोइना लाकदोरिबा एमपी इलेक्शन असिदा कांग्रेस न चावना माई पाक पंगमनबा कांग्रेस यूथ सिंगी मपांगल कलनबा एनरोलमेंट तौबई थरमसी पांगथोकपनी थरमसीदा सरुक याखिबा नेशनल सेक्रेटरी हाई एनरोलमेंट तौबई थबक असि ngasiदगी हौरगा निमित कुनिपानी चुपना चथगनी लोइना मथंग थागी चैचत तरामथोइदा अरोइबा निमित ओइगनी ऑनलाइन अमदी फॉर्म की खुथांग द चही तारने पांदगी कुंथरा मंगा फाउगी मनुंग लैबा यूथ सिंगना मिंग चनबा यागनी हाइकी कांग्रेस ना मपांग अदुकी मते कलिंखै एकोई लेबा की ओइना एकोई अफबो कोरकनी हाबिगी थाजबा इदे लै अदुना मरम ओरगा एकोई यूथ की मपांगम सिंग से हाना मसी हम कलिंदबा यादे अदुना मसी देगे होना कोई असुमबा सी यूथ एनरोलमेंट की दमदा लॉन्च से मसी देगे तो होले कक्चिंग महिला कांग्रेस न सिंधुना महिला कांग्रेस की फिराल सिंखटपगी थोरम अमंगसी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ऑफिस कक्सना पांगथोकरे थोरमदुदा बीसीसी कक्सिंग की प्रेसिडेंट केएसएस इबोहल मोबा महिला कांग्रेस की फिराल सिंखट की ngasi थोरमदुदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एक्स एमएलए ई डिजमनी एमपीसीसी की मेंबर एंड कोविड मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट मुतुम शर्मा देवी नचिंग कयाना सरुक यादुना मखोई वारोल सिंह पीकी ngasi sangai pro mamang lekai da Vespa showroom da nong putokpa Vespa note launch tawkre launch tawbak thormutu da showroom adugi managing director Sinam David na pamusin na pongdor kibada anda putholiba Vespa note asina hana puthokiba Vespa singdagi mamal han thabagaloina kudong chaba kaya amasu company na piri नौना पुथोकलिबा बेस्पा सिगी एक्स शोरूम ममल लुपा लिसिंग मरिफु हुमदोई चामा हुमबुद्रा मंगा खक्तनी बेस्पा नोटे असि चादा तरा पीरगा लोन ओइन लौबु याबै खुदोंग चाबसु लै था सिगी मनुदा गाड़ी असिबु लैरगा सिनबा मियोय सिंगदा सही औंगी एक्सटर्नल वारंटी आरएसएफ सही मंगागी पीबगा लोयना सही अमा सर्विस फ्री ओइगनी हाइकी इंडिया अमसुंग म्यांमार अनि की मरकता चथरिबा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की दमक अमेरिका ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतेंग पांगलगनी हैना अमेरिकन एम्बेसी की मिनिस्टर काउंसिलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स ओइरिबा रॉबर्ट गैब्रिक ना फोंदोखरे मोरेदगी हलक मतुंगदा इंफाल की होटल क्लासिक ग्रांडे दा पाउमिसिंग उनबदा रॉबर्ट ना हाई अमेरिका मसुंग इंडिया अनि असि सेलथुम अमसुंग अतै हिरम कयादा अफब मरी लै इकोनॉमिक ट्रेड एनवायरनमेंट अमसुंग टेक्नोलॉजी की हिरमदा लेपाक अनिना मतेंग पांगलदुना पुनः चटमिनरी इंडिया की एक्ट इज पॉलिसी दा अमेरिका न मतेंग पांगनिंगमगा लोयना मफम असिदा चथरिबा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की फिबम येंगनबगिदम इंफादर लाखिबनी हाइकी Manipur is considered the gateway to Southeast Asia, and I saw some of that today. We had the opportunity to travel out to Moreh to see the new border security station there that is just opening. It's an integrated checkpoint where customs and immigration will take place for people to move back and forth, for goods to move back and forth, and for the economies on both sides of the border to be able to benefit. 26 sector Assam Rifles की Tenopal Battalion IGAR South की मिजेंग मखादा चटकीबा आइन यादव पोट फाबगी अचौबा खोंजंग अमदा NH120 इम्फाल मोरे लंबीदगी ngarang October tang 13 दा लुपा करोड़ 2 लाख 35 ओइगेतबा यामलबा ड्रग सिंग फाबंगम क्रे Directorate of Revenue Intelligence तकी फंगबा अककनबा पाउ अमदगी Tenopal Battalion मोरे रोमदगी लाकपा कार MN01 AK3492 दगी ड्रग सिंग अदु फाबंगम किबनी ngarang nungthil pung mari rom tarakpa aduaida kudeng thabi check post कार अदुदा थीबो हुंबगी थबक चथब कार की मनिंग थंगबा सिट की खोने फम मखादा लोतुना पुरंबा ब्राउन शुगर ग्राम 413 रोंगी ओइगेदबा पैकेट यांखै अदु फाबंगम किबनी गाड़ी अदु थोरक मोरेदगी जंकोमंग हाउकी फारव पोचिंग अदु लोनना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इम्फाल द क्वेश्चन नखरे हाइरी
POCSO Act, JJ Act, RTE and guidelines of CPC hiramasi matangda nomagi oiba block level consultation program ama child rights and you cry gi mijing makhada new era environmental development and society needs na sinduna ngasi moregi T Yangnom village gi church ki hold pangthokre tormaduda Sandip Gopal Das SDPO More Police Darngam Khaling District Coordinator needs Reverend Thongam Baite Agep House Father Children Home na maru iba miyoi sing oiduna pangthoki program atu mari lena Sandip Gopal Das na the role and responsibilities of a special juvenile police unit SJPU for effective implementation of JJ Act and POCSO Act ki matangda amadi Darngam Khalingna prevention of children from sexual offences POCSO Act 1012 and guidelines on formation of CPC village level child protection unit and block child protection unit ki matangda miyam da sugaibu wafam kaya thamki tharumaduda kun adugi chief Saikhojang Baite amadi Khunja Singh KSO More Police ki personnel sing su saru yaki tharumadugi loisilakpada miyam gi oiba interaction program amu pangthoki Zafo Baptist Church ki NG Molaring Monsangbu Christian Ministry da tabak tonobagi tabak ngasi Reverend Ordination Tokre Ordination ki thorom adu MBC ki Finance Secretary Reverend SR Onesima na to lokat ki Monsang Naga Baptist Churches Association MNBCA na Ordination P Kibani amadi Zafo Baptist Church na Molaring bu Orden Taunaba recommend to Kibani ngasi ki thorom adu da MBC ki staff Reverend Singh atai association singi executive secretary Singh akoi badalaiba church Singh dagi miyoi Singh evangelist Singh amadi Christian mission worker Singh sarugyaki Zafo Baptist Church ki member NG Phambur amasung W14 ki machanipa Molaring Monchang master in social work amasung M Dipni Mark Hauzik World Vision India da thabak tawribani All Manipur BDF Association na sinduna nomagi oiba lam tu sit sengbagi torum ama pangthokre More Police Station dagi horga Indo Myanmar Friendship Gate number 2 phawbagi lambi sing da sit sengbagi thabak adu chathaki sit sengbagi thabak adu lakadurba Manipur Police ki raising day thorum gi mangoina na pangthokkibani sit sengbaga aduga mari lena association asigi president L Debana phongdropada BDF singna wana duty to Rabasu ngasi phawda Manipur sarkar asina BDF singi tha ahomgi tolop pibidana leiri tha asigi tang kunma phawda haiba tha ahomgi tolop asi pibidaba targadi mathangi numit tang kun taruk tagi BDF sing thabak leptuna post thadok laga mayum da oina thabak inkhang suduna leirigani haiki Salaicha apun baluptin kanglai pak amadi Maitai Council More anina punna kusamnaduna International Border Town More da Leipak Leisa Yentokpagi Thorum ama pangthokre Thormaduda M Thoiba Maitai President Maitai Council More TH Robin Maitai President MMLT TH Ibemhal Leima President KNANL Kuraizam Nilkanta President Salaicha Apunbal Luptin Kanglei Pak Janam Navachandra President Ukal Y Ingba Maitai General Secretary Kangla Phamthau Miyoi Singh asina Dais gi member sing oina saruk yaki Thorumga Mari Lena General Secretary SALK na keynote address PK MMS Genius Academy Kakching Khunjai Lekai Annual Day Cum Prize Distribution 2018 gi Thorumga sidagi hokre October tang 13 phawba chathagadoriba Thorumgi Haudo pada Academy Sigi Advisory Board ki Chairman Naurem Birmangol na Thormapu Kakching Municipal Council ki Ward number 7 ki Councillor Sandhamombi Premita Devine Athubi Mitung amadi Ward number 3 Councillor Ningthaujam Memina akana mitung ena sarugyaki Thorumgi manung channa Academy asigi Mairoi singna makhal mathel ki thorum kayasu pangthokki South Mumbai da leiba TV journalist ama masagi mayu manakta sakangda myoi kharana attack chatharamle Private TV channel amada thabak tawriba Harman Gomez na ngarang ahing matung pung ama makhairom tarakpada mayumda halakpada sakangda myoi maridagi taruk lomna
Gamdevi area da leiba mayum manakte attack chatharam ki haina Deputy Commissioner of Police Zone 2 Dinosaur Chaban phongdokre. Attack adu da soglaba journalist aduna Gamdevi Police Station da case ama register tokre hairi. Attack adu maram khangdri Mumbai gi Journalist Association na attack adu bu yaning do phongdok kibaga loina victim gi complaint bu police na maram chana tobidi hena su maral sikhi. Attacker sing bu kudak ta phana ba demand toki FIR adu thengtana register tawbada chenariba police official sing matakta action lona basu Chief Minister Devendra Fadnavis ta taksin kraheri. Delhi gi Dwarka da leba Central Bank of India gi branch amadagi nam thak tawdun lupa lakh taramatu lokthok lamba chai kontrar rom surwa me ama police na fare. Jharkhand gi Giridih district ki manung da leba Chandol village dagi Kasi Kumar Koba me aduna senpham adu lokthok lambani. Thawdok aduga mari lainana complaint amal September taramatu da Chanakya Puri police station da register tawki. Complainant aduna haikibda mahaki mobile number su onthok lamki. Lupa lakh taramatu gi senpham adu net banking dagi lokthok kibani. CCTV footage dagi thawdok adu da me ani cheni haiba khangmangam le atopa me adu phanaba kan honari hairi. District Sports Association Kakchingna Sindhur Association Asagi Playground Chathariba 17th KSS Lehau Devi Memorial Super Division League 2018 ngasi ahanba ground match ta Apsa Mantak amadi Waidio Sora anina sanaki the team animak panjal amam chanudra draw oikre. Apsa gi panjal adu Victor Dangmaina match ki minute kuntaruk aduga Waidio gi panjal aduna Rohit na minute kuntra taruk chatpada chan kibani. League asigi ngasi sana kiba ni chuba ground ki match tana YPO Sorana Sau Kakchingbu Panjal ani sunoda maitio bikre. YPO Sora ki Panjal ani aduna Premjit na hanba half loripagi half pa minute ani chapada madi Mohammad Razana minute kuntra mari chapada chanki. Jiribam district ki Babuparada leiba Lamlen Community Hall kam Kangsang Babuparada District Kang Association Jiribam Manipur Sindhuna Tim Nipan Saruk Yadana September Kolhom Doidagi Auduna Chatharakliba First Elangmam Purnima Devi Memorial Women's Kang Tournament 2018 Gingasi Sanakiba Matchta SAYC Sorok Atingbina Mahadeva Ningtembam Timbu Panjal Taramari Tarada Maithiva Pikre. Manipur Table Tennis Association की मीडिया मखादा कक्सिंग District Table Tennis Association कक्सिंग न सिंधुना Youth Affairs and Sports Indoor Stadium कक्सिंग द सथर लिखिबा First State Open Ranking Table Tennis Championship 2018 cash prize लोशन में थोरम ngasi Manipur Government की Chief Whip Moirang Assembly Constituency की MLA P Sarat Chandra retired IAS na atoi mitung oiduna pangthok kre. Thoromaduda Kumbi Assembly Constituency MLA S Birana Thoromapu amadi PAC Manipur Legislative Assembly ki Chairman Kakching Assembly Constituency MLA Y Surchandra retired IAS akana mitung ina sarugya ki. Manipur Amateur Kho Association Makagi Mije Makada Salungpam Youth Sporting and Cultural Association na sinduna tha sigi taradagi Salungpam Public Ground Chatharakhiba 43rd Manipur State Senior and 30th Sub Junior Let PH Mani Sharma Memorial Trophy Kho Championship 2018 ngasi Senior Men's amadi Senior Women's ki final match sing sanaduna loshin kre. Ngasi loshin bagi thoramda Thobal Jila gi Adhyaksha Hasina Begum Upadhyaksa T Nungsi amadi Kangjambem Gram Panchayat ki Pradhan PH Laibak Chau Saruk Yaduna Champion amadi runners up takrabat team singbu trophy amadi manamatum singyan thoke ngasi sanakiba senior men's ki final match ta SCEASDO hairokna ASKKA awangse maibu point taramanga taramari da thoiduna senior men's ki champion oikre. Senior women's ki final match tana RUC khabokna SCEASDO hairokpu point manga marida thoiduna senior women champion ki title lokre. Sub junior ki apunma team taramapan aduga senior open ki oina team kuni thoina saru yaduna chatharakiba championship asi garang sanakiba sub junior ki final match singdana nupa macha gida
CHMYDA Sangayupamna PYDC Kabokpu point Taratare Taramanga Toiduna title Loki. Adugan Nupi Machagidana CHMYDA Sangayupamna RUC Kabokpu point Kunmatoi Taranipan the Toiduna title Loki. Hauzik Arabada Maru Pau Muhana Pizari. Police Commemoration Day Marathon Ngasi Pangtokre. Enrollment for Youth Congress online ngasidagi launch tawkre loinana absa mantak amadi YDO sora dro oikre YPO sorana sau kakchingbu panjal ani sunoda maithiba pikre ngasigi damakta di image paudam pido matanga silo sinjare miyambo makana khurumjare